I sad splet nekoliko evanđelskih citata, a koji ukazuju na Hrista kao iscjelitelja. A Isus prohođaše po svoj Galileji, učeći po sinagogama, propovjedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć na ljudima. Dalje. I on isceljivaše one koji trebahu isceljenje. Dalje. I mnoštvo naroda stjecaše se da ga slušaju i da ih isceljuje od njihovih bolesti. Onda dalje. A kad siđe s gore, za njim iđaše naroda mnogo. I gle, čovjek gubav, i klanjaše mu se govoreći: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći: Hoću, očisti se. I odmah bi čist od gube. U domu Petrovu vidje Isus taštu njegovu gdje leži i groznica je trese, i dohvati je za ruku i pusti je groznica i ustade i služaše mu. Sad vladika tumači, produbljuje, približava, kaže: rukom dodiruje Isus gubava čovjeka. Rukom prihvata grozničavu ženu. Dakle, dodir. Onda kaže sveti vladika: dodir je ljubav. A ljubav niti se plaši, niti se gadi. Ne plaši se Isus zarazne bolesti. Ne plaši se onoga što se njega plaši. Bolest se plaši njega, a ne on bolesti. Smrt se plaši njega, a ne on smrti. Đavoli se boje njega, a ne on đavola. Niti se gadi, kao ni majka od nakaženog čeda svog. Prava ljubav niti se plaši, čak ni smrti na krstu, niti se gadi, čak ni na prokažena tijela. Vidite, i u tajni pričešća treba da znate da Gospod ulazi u naša bića, ne gadi se čovjek. Ulazi u grešnike. Ulazi u bolesnike. Pokajnike svakako. Ne gadi se, nego ima potrebu da bude sa nama, da budemo jedno. To nemojte da podcjenjujemo. Opet citat iz Evanđelja. A kad zahođaše sunce, svi koji imadijahu bolesnike od različitih bolesti dovođahu ih k njemu, a on na svakoga od njih metaše ruke i isceljivaše ih. Teški bolesnici osjećaju
da im zahodi sunce života. Teška bolest zalazi i sunce života, smrt se približava. Međutim, neće biti da je tako. No Isus im donosi zdravlje i život na zracima prstiju svojih. Pazite, pazite, ovo je Nikolaj, znate, nego da će Bog, pa ćemo mi malo bolje da se upoznamo. Ovo nećete naći u svetootačkoj literaturi. Nikolaj je ovdje poseban. Njegov doživljaj i njegovo tumačenje, odnosno približavanje evanđelja. Vidite, opet citat evanđelski. I kad zahođaše sunce svi koji imadijahu bolesnike od različitih bolesti, dovođahu ih k njemu. Vidite, to nisu bilo kakvi bolesnici, to su teški bolesnici. To su bolesnici koji ne dolaze sami, nego bivaju dovođeni, nošeni. Teške bolesti, ludila, bjesnila, slijepila i kao današnji bolesnik krajnje raslabljen. A on, pazite kako je to scena, na svakoga od njih metaše ruke i iscjeljivaše ih. Pazite kakva scena. To nije bio jedan bolesnik, težak, kao što imamo danas u evanđelskoj priči iz Banje Vitezde. Jedan i isceljen. I veliko, pazite, veliko čudo. Ovdje je mnoštvo bolesnika i vidite, prsti i zrac je na njima. Dodiruje i oni ustaju. Ako su raslabljeni, bivaju čisti ako su gubavi, ako su slijepi, nijemi, ili od bilo koje druge bolesti, bolovali na dodir i na polaganje ruku njegovih, primaju zdravlje. No Isus im donosi zdravlje i život, pazite, na zracima prstiju svojih. I sav, opet evanđelski citat, i sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i iscijeljivaše ih sve. Čudesno, brzo i potpuno postajahu zdravi svi koji ga se dotakoše. Čudesno, brzo i potpuno. Bolesti nije u tragovima. Dodir je ljubav. To je mnogo važno, to polaganje ruku. Znate, taj dodir da tumačimo kao dodir čovjekoljupca. Znate. On kroz dodir ne prenosi neku tamo magijsku silu, znate, nego prenosi ljubav, znate, dodir. Pa i majke kad dodiruje bolno mjesto djeteta, znate, ili uopšte kad razmjenjujemo istinsku ljubav koja je, nažalost, danas izvan crkve gotovo i da nema, mnogi još nisu ni okusili, znate, onda se prenosi dodirom. Tim više ljubav božanska, znate, dodirom ovaploćenoga sina, znate, to je sila. To sve cvjeta gdje se pojavi, gdje dotakne. Koga dodirne.